Fajn je. Ja. A vidiš, ko to reagira? Tak? Kako to reagira? Ja, ker gips. Fuck, Kako je pa kaj občutljiv na te zračne luknje, bo take stvari turbulence? To, tako kot pa, mislim, ni občutljiv, ne? Ja? Čeprav več ali manj akrobatsko letenje se leti takrat, ki je nikašnih turbulenc, pa... Ok. Se dobro počutiš? Tak? Se dobro počutiš? Ja, lulat me diši. No? Evo, mašino vidiš 350. Glej! Levo desno! Levo desno, Emil! Evo, to je looping! Je v redu? To se počutiš? Evo, zdaj pogledaj levo desno, greva gor! Opa! Dober! Greva gor! S te strani. Dober! Ok, greva dol. Kar umir se. Je v redu? Daj glavo naprej. Je v redu? To je pa negativno, vidiš? Tole manjčkeno, vidiš? Opa! Dol, gremo. Greva dol? Ok. Mike, obej za zdaj 1-3. Mike, se slišimo? Spet dol. V redu? Ajde, rečkaj!
pogledaj.